enjure jegwiro magingo gasha 10 kandi birejwire mu muyago gusigira emisoro wishe butaka okurigera abatura amisho bagahanjire government kubahwera ngwa habwo kubaborekeriro kuterwe njara rwaranda akwanu wanoreba kuko ugumwara rwose kuko guri bishimo ku kusoni mu bireba ibimonde nja mu bireba amazuge amenshi umisozi kose gatwabwe njura n'inkangu zagajanye so nani kugira ngo government yatwateraho juba itatwatireho ingereza kutwita abaturiye uyu mwanya batubwira ko aya mazi yamaraga nk'imyaka 10 akabona ubuza actually mvuze 2022 no ni 2023 yahaye amazi yaje ndetse yuzura aha hose kisoro iyo sirene kwa hwebwereze nkebi kandi nabisiga batura batine bwekoro bwona okubisa kwa makagabo itembana imyaka yavuye mu misozi yuzuza hano mu cyumba ku primary abana rwose bateganye kugira ngo baje gukora ibizamu bari gutegana turi gusaba government ngo tuyambe irebe icyo yadukorera kuko ubu ntacyo dufite cyo twarya inzara nini nirenda kudutera muri imisi Peace Munezero mukuru w'entebe yakashata habwa Morora sub county yashaba office y'inganzi yihanga okwirukanjira abatura abashirwe hwecugwerezeji ndi abantu bari kurara hanze no mu kibumba amazi gari kuva mu misozi hejuru mu bizi gakamanukira kimwe direct ku mashuri naho abantu ntabwo bakiri mu mazu none ndi gusaba government kugira ngo rebe ko yatuyamba n'ubundi ibintu byongeye gukomera imyaka twari twarahinze amakagaru kurengo muri nkaga no gateganisibwe mbereji amakuru agagasha kwa keta tuzarirwe